tumurigereria na inde na kwariganiria simarwa bayabone karucaragire Chinsa Ikomi ekarona nairanire gocha igase mesa ya mangana maya egeren kumanyinga nararia ya na kwariganire kurwa mambya wikachinga kichiga asenchira yobwenge gendera gotubate wetera asenchira ye mitandao Facebook tonyole buna Ndizi TV News na boigo Twitter na boigo tweet @Ndizi TV News na boigo nsemo ya YouTube na otole buna Ndizi TV News na iranire asegeke kekerebosyo egeren kumanyinga nararia ya ngendera to kwariganiria wikense yiga yabono. Njeni gongoro kwa Sara Nyarangi ontita oyo kurigie kerogo kyobo jumbe as a constituency ya Kitutu Chache North Don Bosco o ganya chae nigo asebona gendrete no musangirikano monene oyo gendrete koralia eganga yae yo kurigia ekerogo ekyo as a constituency eyo nigo boigo arire ira yo gochia gokora maunchorelio as a constituency eyo na nigo agocha kurigia ekerogo ekyo weterase kiama kia United Democratic Alliance UDA kurinda buri tangani mbaumerana na balikia mangana na yega naro arenge naro ase bitkoria rero tugwato murira utari moke ase nko benda kyo mocha usaba baraka na bandi bijana karibaga bana maguru ukuri isiku chekero nko boli ekyo buchumbe kwa Kitutu Chache North eteritana ko buli chukura na agote campaign mwaka 2013 lakini kwa sisi kandegata na kreata na mwa kabuli chukura kwa Kitutu Chache South wono nkakwira na kabuli chukura kuruka edo kyagere ngakiri na buli chukura ku South ku North nenga abaga kamba kwa tatu bakamboli na ari gutigara rende Jimmy at that time na renge byata pero ngebere ne pero ngetatu nebere gatigara rende Jimmy bagatenga no mokere asona ekire na mondo chenga akikari 80 chikaba aka 32 watu gutigara oyo bona mondo chenga kiane ekire aswedo ko ngari baga enche bori buchumbo bu ayako garende to kwa bijana to konya bangina to konya na bagaka Jimmy okorega asengia turataka tarakora asengia okorega asengia muno aba change na neta keire change tirigento kebe change negente kia no mwed master uso mwari mwekare miaka na ero ritayo tigero yondo ekara korita egotimi nitinga takorite gasia ebuya atari tarite abane akiba kwa da basoya na tunga kieto neke to gotigera abande na barwa bagendre kuru asitu akorebe nege usinembe iwone titiringa nesegi bwate na indiche teringa kero nkuri there's a difference between moto kuri kero no moto kuri yoborai ichendo kuri no borai teri kero omubunge onyalibali masaba Ezekiel Machogu noli mwabo oborabu Ben Momanyi nigo bano bago keire ogweti wa kweli chiko lia political party bill abwase batebire bono obwamo bwibyama nigo boguche gokoreka asenchire ndonge asibayigo batebire buna ngwetera obwamo bwibyama asamagenderero nechira kiranyariko bachigwe ikiraniwa imeyense ya Kenya anene gusihi iko gamba mangana yebyama ya siasa byeti party ndi aba ntwali gamba punge naende ikagambwa se senate kuwali kaganda se president yense kabeke kiara bono yabere riki ndibate amangana gitara marunge kiagara nabaliga gutebanga kiri party negwanite ko tebya bona inchi abantu nga shera inkibate nerete na inde nkibate getego uchigokorera abantu kiagara ga okonyonga tipati nkiro kiacha soma abantu umuntu akaba mangana yabo teba lakini engino none liya goteba party area ashate nine kuruteri bateba negwana kaba na inchi tumanya na ndibamanya na kire kiama ya siasa inkigete nerete na ndaba ishakonyora ngamba nyoro bugambi inkibaranyaro gokorera abantu baitashenga kiri barashobogambi ekende kiaba roti byashikiye wona inki ko ganda kirashe kipati
bategemeanga abakunga mbarenga kianwari kiamekyo aba MC mbarenga kianwara kigabana irenga kiyaba kiseneta irenga kiyaba kingurukiye kiyama kiyagara eserikali gweterase the political parties bamenyanga kibesha kirikia wananchi irenga kiboneka ko bandashe kiamekyo kiyagara n'ikibesha kikuru kirenga kikuru umwaka naende uko bagokuronge nabo kwa ibyamo bikinguru banzire cyangwa ibyamo n'ore kinguru naende none ko ari society no bikunokea ngo uburambe tuko bubuye cyumutu ne ibyamo bitware n'injere ndonge tisaktu mukona mwara abantu bakurwana bunge mwarora tukwenda twakatwabara bakabutuko twaye kirichiko iliya korora mura leaders bakomnya kabari gikikura bari ki promise final na ki promise chinyinge munabona katwarenge nasa and code 2013 ki promise chinyinge twakwena na muna kipati katwakulire chikura chipati ki promise chirinjiri ko ba njiri ko ba onane bone twabegire lichiko egendo moko igwana paka kebe kiagara bona tokwenda kotini lichi control mune binde ibirabe. James Kemoni oyokoligia ekerogo kyobo governor se county ya Nyamira nigabona bolirie abaraibonsi bali bakoligie birogo aho asoba choli bogo chagokoreka omwaka oyo iga koralia omorembe nigo baiga mentire gotebabuna obacholi mboere nabo igombo koreke na igo ense ya Kenya nigeganityo omorembe nobotwereru chinga kichionsi niga yakwaneta ya chinga ki aikiraneta se kanisa ya kanisa ya Mutagara egotoka sensemo ya Nyamira lituko asangete n'abakristo tigatubike omorembe abana siasa bonzi tubiri omorembe gera abantu baito ntoso kurwana igoro y'ikikura Kenya ni tutagite kere kikura cyaerire twensipi egera tukinge Kenya ebegento tutagite egento ya gatatongo tebane Kenya yeito yese yeikire constitution ya watebana ondugwenso wenda ko be president we kanyore chikura the percentage ya 50 omenteya ekere correlation ya yetitu obanta wange mbate bana telingia osene bwate kasoro gete lakini jendo chinegente kiyesinjere iba tu chikuna kora chikura kere to ende chikura ntonyora chikura chise ino mundo nsaini 50+1 igento kelinge ko konya biyongosi biribere mirengo li bwate amaona yamo wachamo omentere ni chikura chabo tonyole 50+1 wachole kiongozi okore president igo actually nengiere yingo tokonyere ndoje kokora elections vose rano iragere to spendi chibese chinyinge chibeswa do chikutumia magendra naende iragere yogukanya siasa temperature ko genda yore bintu biko genda igo ana abantu ndo utwara mwana amanga ibo to kwenda chikura mara kabiri gatatu no ntoranyora 50+1 iye gotokonya twakorere genteke gali mapema. Omorai wekiama kia Amani National Congress Musalia Mudavadi naikirana ase kanisa ya St. Faith ACK egotoka nsemo ya Ongata Rongai county ya Kajiado abwasa sangana ba Kristo na magega ya ego kwana nabalikia mangana igoro yo bwamo bwa One Kenya Alliance gose bwamo bwa Kenya Kwanza Alliance. Mudavadi nigate babuna nigoba chitamo na William Ruto ilio kwenda kyabuna ba Kenya nkonyora bale amagenderero gatia barai barenge na Musalia ngamo mulikyo manene wikiama kia ANC Simeon Kamau omo Senator Haron Cheruiyot omo bunge Okajiado South Kato Olemetito gatia barai bande have made a formation called Kenya Kwanza. This is a coalition that brings together the UDA party, led by the Deputy President, William Ruto, Amani National Congress, ANC, led by myself, and Ford Kenya, led by Moses Wetangula. And we have stated that we want to have a coalition that puts Kenya first, a coalition that has clearly identified that Kenya's priority is going to be resuscitation
of the economy. And this is where we converge, all of us. So we are determined that that is the route we will take. I want to confirm that those of us in UDA are really embraced to this formation of Kenya Kwanza. So Mheshimiwa Musalia Mudavadi being here is leading this team, and we are fully in this team. Those of us in this county, we will go around and campaign. Na baiboli bali boka wose single parents anene mona basubati nigo bagocha konyoro bakonyi korwa se serikali anene erachorwe asoma koyoiga ayuna mangana yo muraiwe kiama kia ODM Raila Odinga uyo baigote betebuna nigo agucha gukinia uchumi na korosia amabaga yemeremo oja saba sae abo abange babo batabwati emeremo niga yakwaneta yali tukule igoro chingaki alengase campaign ya yeme ya Murang'a ase stadium ya Ihura. Mama ambaye hawana mabwana, yeye ni mama, yeye ni baba. Bwana alifariki, yeye ni mjane. Mwingine walioana akapata talaka. Sasa yeye bwana ameoa mwingine huko, yeye anabaki na watoto. Mwingine alitanganywa na kijana mwingine, nakupenda sana, nitakuoa, lakini tufanye kazi tu, baadaye tutakuwa baadaye. Akapata mtoto, kijana akatoroka. Sasa yeye ndio mama, yeye ni baba, sio? Hawa ni special categories. Single parents, single mothers watapata msaada kutoka kwa serikali yetu. Ninche kwenye bacho lero cha kuirurukia ebandera yo bwamo bwa oka ayuna mangana yo muraiwe kiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka yote beteli tukule gorekera lenga sensemo ya Makueni yote betebuna nyuma yo muraiwe kiama kia ANC Musalia Mudavadi no muraiwe kiama kia Ford Kenya Moses Wetangula batale soya no bwamo bwa Kenya Kwanza Alliance Kalonzo niga tebetero nyenabo tali wecho kuirana magega no ale wika etebe. Hawa wawili waliniacha wakawacha mimi na Gideon Moi, hakuna ubaya. I wish them luck. Na I want to tell you, mimi nilikuwa tayari kumpatia ndugu Musalia Mudavadi deputy president wa Kalonzo Musyoka. Nilikuwa tayari na tulikuwa tumeongea na hao wengine tukaelewana. Gideon Moi hakuwa na problem, Weta hakuwa na problem. Sasa hata sijui huko ameenda atapatiwa nini. Na sisi nawaambia hawakutusaliti sisi kama Wiper. Walisaliti wenyewe. Tulikuwa nimepropose mimi at 68, mimi sitaki, nataka tu kurekebisha Kenya and hand over to the youth. After 5 years nilikuwa tayari nimwambie ndugu Mudavadi, I will now support you openly so that we also can show Kenyans kunaweza kuwa viongozi whose word is their bond. Kuna majamaa wawili. Mmoja anaitwa Profesa Kivutha Kibwana. Mwingine anaitwa Profesa Makau Mutua. Hao maprofesa wawili waliweka sahihi 2017 wakasema Raila atasupport Kalonzo. Sasa mnapigia simu Kalonzo ati akuwe speaker. Watu wa Central tafadhali, kumbukeni 207 Kalonzo alisimama na Kibaki na akampa wabunge wake wote na mukatuahidi mutatupatia. Hiyo ni deni, limbeni sasa. George Natembea litukuligoro niganya kabagwa kwareganirwa ase county ya Trans Nzoia abo asamanyetia abamenyi bensemeyo nache kurwanerera ekirogo kyobo governor wetera se kiama gia Democratic Action Party of Kenya abo asaba boletie banyare komwa amagoro. Natembea yorenge umutenelia sensemo ya Rift Valley nigate betebono osoire siasa bene na kubolia abamenyi bensemeyo komubwatesia. Wamama mko tayari, maana mambo mpya yanakuja. Utakuwa unahesabu pesa mpaka unashangaa kama hiyo pesa ni yako. Tunaelewana? Vijana mko? Mimi natafuta nafasi ya kuwafanyia kazi. Nataka watu yangu wa Trans Nzoia wajue umuhimu wa serikali ni nini. Mnataka mabadiliko hapa Trans Nzoia.
tarehe 9 mwezi wa 8 2022 ni nani? Ni nani? Ameweza kaunti 14. Atashindwa na kaunti moja? Atashindwa na kaunti moja? Moyo Ruto, wewe usituletee hapa mambo ya Ford Kenya tena. Sisi tunasema Ford Kenya tawe, Ford Kenya tawe, Weta tawe, Chris tawe, Kaemba Msalia fimbo chapa, Wetangula fimbo chapa. Mudavadi anahitaji maombi kubwa sana. Mtafute bishops hapa yote wakae chini wafanyie maombi. Wakati watu wataka kutengeneza serikali kila mwaka, lazima yeye akose network aende pembeni. 2022 akakosa network akaenda. Na gwikira bumancho murigereria nongo ikera omwere wa mangana Amayia Chinsa Ikomi kolende tomo cha kwa Amayia Ndizi TV asayo mona yanda mange ikorogense mo yabona mogoroba ekero yo Minto Vincent Onyancha agachogoyo chaga igasemese ya mangana Amayia akomanyia yo amo na yanda mange byamano kwa ira chinga kichao nebiro kurigereria Ndizi TV nero bwansu bomugusi nandagendera kurigereria omorobelyo bweke mbugu kya bateri ime ya Ndizi TV kwa ngambia mono ochiase producer ya ne omosai Jmo asokone kyanga chibicha na mangana yaiga aikerero mwanchu murigereria asenchira yoboikeranu gendera ko Amayia Ndizi TV nchenkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter. Ndizi TV, ubwansu.